Hoe kan jy vir my wil vrou laat is dit as jy weet, is Judas Wednesdays, my ma se kind. Jy klink my stem nou soos 'n groot man. Baie dankie aan die nuwe subscribers en welkom by Waldenpoel Reacts. Die is 'n channel waar ons die ryme appreciate, maak nie saak wat wie ever dink oor nie. So worry vir ons man. Ek het gister 'n song van my gedrop. Ek het deeltyd gewonder moet ek musiek weer release, want ek het 'n paar jaar terug het ek my musiek van al die platforms afhaal as gevolg van ek kan nog nooit so hard wil werk aan een song en dan verdien sy 0.00001 cent. Dat is nou skone nonsens my bro. Maar ja, maar toe het ek weer heeltyd gecontemplate, gewonder, moet ek, maar nou ek gaan die channel gebruik om van my musiek te upload. Maar dis die ding. Die song wat ek gister gedrop het is al song wat almal gaan, wat die public gaan kan luister. Die ander songs wat ek gaan drop, it's for members only. Only R40 a month to become a member of the Waldenpoel Reacts channel. So make sure you join now. Asseblief, sodat jy dan op hoogte kan bly met die musiek wat ek gaan drop. Maar ek hoop julle almal het Lola Williams Thirsty video uitgecheck waarop ek reacted. Dit sal hier bo wees. Daar, wag, hoe gaan ek nou vorentoe? Sal omtrent hier wees. Maar ek hoop julle almal is duim. Kyk my bro. Dit is wat ek wou gesê het. Judas het 'n song gedrop, Magic Stick, seker 40 minute gelede. 40 minute gelede, my ma se kinders. En vir jou wat nou net gejoin het en vir my vir die eerste keer sien, doen jou ding. Moenie vergeet om te subscribe. Hey my ma, diese ander snaakse besigheid, dis 'n lekker ding om te doen. Maar ja, kom ons gaan in die move in, want ek wil hoor wat se Magic Stick praat Judas van. Nice shout out Judas my bro. En maar as ek kinders kom, ons gaan in die ding in. Dis Magic Stick my bro. Magic Stick, Judas, Magic Stick produced by Danova Beats. Shout out Danova Beats. Dis 2 minute en 19 secondes. Ons doen die ding, let's appreciate the rhymes. En as dit oor my kop gaan, is niks, is alright. Dis jou werk om te comment. My bro, die ding het oor jou kop gegaan. So ja. DJ's vir die keel, man. Ik heb die tricks, wat ze biedt, ik was klaar daar. Blijkt te doen alles verniet, bij je kicks, skar op het data. Die fokkel fix en die klik, als ze weet, zal ze dalen. Wow. Ik zal sê die beat is 'n klein bietjie te hard vir my om die vocals te hoor, maar kom ons probeer weer. Verskoon my. Ik heb die tricks, wat ze biedt, ik was klaar daar. Blijkt te doen alles verniet, bij je kicks, skar op het data. Die fokkel fix en die klik, als ze weet, zal ze dalen. Kille was tot hoe ik daar was, killen dat doe je op kabas. Nou, ik heb die tricks. Wait, what? Kille was tot hoe ik daar was, killen dat doe je op kabas. Nou, ik heb die tricks. Maar Judas 2 keer op kabas. Dink dis wat hy sê. Kille was tot hoe ik daar was, killen dat doe je op kabas. Nou, ik heb die tricks, wat ze weet, ik was klaar daar. Blijkt te doen alles verniet, bij je kicks, skar op het data. Die fokkel fix. Oh my bro, die man sê hy het baie gigs, maar dis like die gigs wat hy doen is maar net like hy skarrel vir data. Nou, ik heb die tricks, wat ze weet, ik was klaar daar. Blijkt te doen alles verniet, bij je kicks, skar op het data. Oh, nee, sorry. Wat hy sê is like jy praat so en so, al die gigs wat jy kan maar nou het, maar jy skarrel daar nog vir data. Die fokkel fix en die klik, als ze weet, zal ze dalen. Kille was stil toen ik daar was, killen het doe je op kabas. Nou, hoe gaat ze weet, of hij liegt, wacht tot hij klaar praat. Allemaal is uit op die bench, ik is stik met die kamer. Ja, hoe gaat jy weet as hy lieg, wag tot hy klaar praat?
Daai so waar. Man, hoe gaat jy weer daai man lieg? Wag, laat die man klaar praat. Baas. Nou hoe gaat ze weet of hij liegt? Wacht tot hij klaar praat. Allemaal is uit op revenge. Ik is stik met die kama. Allemaal is uit op revenge, maar ek is stiek met kama. Allemaal is uit op revenge. Ik is stik met die kama. Ik zit met de lees van al die goats, sinds de nama. Allemaal denken maar die song is fire. Als lava. Hoe kan het weggeraken? Maar die zo staat. Eerlijk waar, Jodas, my bro, as jy die ding kyk, die audio uit is 'n klein bietjie, hy distort, my bro, hy distort jou vocals, of hy overpower jou vocals, of miskien is daar iets fout met my headphones dan. Maar sê vir my wat julle dink, so ver van die Magic Stick. Kwaai naam vir 'n song, actually. Ja, gaan aan. Hoe kan het weggeraken? Maar die zo staat. Of course ga ik met warm open en ze een koud raak. Zag alle weg, maar nou hadden we closer raak. Zij denken ze altijd terug, en thuis hadden je fout. Jullie zijn alles voor die lang dingen wat jullie wel goed praat. Ze moeten vergiet van die main characters, speel net die jouw paard. Vergiet van die main characters, speel net jou paard. Op dink jy's Brad Pitt, dat jy maar net te extra. Speel net jou paard, my bro. Nie nou worry oor die main characters nie. Speel net jou paard. Maar vannacht een ending is nooit beter als een slow staat. Alle gaan mij nog heel tijd zat, zo wat maakt het nou zaad. Ouwe. Ze bedenken. Julle gaat ook nog vir my nog heel tyd nog judge, terwyl ek die reactions doen, maar wat maak dit saak, my bro. Dankie Jodas vir daai, my bro. Als een slow staat. Alle gaan mij nog heel tijd zat, zo wat maakt het nou zaad. Ze bedenken, van wie ze raad vraagt. Ze wil niet alles predict, zoals die Simpsons, wat aan het baat bracht. Allemaal wit ze raad. Jy moet kyk vir wie jy raad vra. Jy moet te versigtig wees vir wie jy raad vra. En jy wil amper soos als predict, amper soos die Simpsons. Julle weet mos, daar is hy theory wat gaan op TikTok en wherever mens kyk, is dit kan maar nou die Simpsons het die predict. Jodas, my bro, ek is 'n fan, my bro. 'n fan. Of 'n icon. Kom ek sê ek is 'n icon, my bro. So groot fan is ek. Ze bedenken, van wie ze raad vraagt. Ze wil niet alles predict, zoals die Simpsons, wat aan het baat bracht. Allemaal weet als ik het stik, wil ik niet wit, waar is ik? Ik heb die magic stick, ik kan het fix, abracadabra. Hey! Ik heb die tricks, wat ze weet, ik was klaar daar. Blijkt ze doen alles van niet, bij je kicks, scar over data. Die is vocal fix en ik klik, als ze weet, zal ze dalen. Focal fakes in 'n piek, my bro. Jullie wat stot hoe ik daar was, killen het trucje op kabas. Ik heb die tricks, wat ze weet, ik was klaar daar. Blijkt ze doen alles van niet, bij je kicks, scar over data. Die is vocal fix en ik klik, als ze weet, zal ze dalen. Jullie wat stot hoe ik daar was, killen het trucje op kabas. Kijk man. Shout out Jodas, my bro, man. Sy dra die magic stick en funny Stellenbosch of shout out Stellenbosch vir die talentvolle mense wat julle gee in Suid-Afrika. Maar nog steeds is Jodas in sy own world. Like, die is basiese waarskuwing, né, wat Jodas gee vir jou. As iemand nie waarskuwing en like ek is beter as jy nie. Is net like soos nee, nie waarskuwing nie, die is raad wat hy vir jou gee. Verstaan jy? Hy sê nog, alhoewel sê ek het die magic stick, my bro. Ek het die magic stick. Ek kan jou help met die ding, maar jy hou jou toch te kwaai nou nog, man, breek ook geeks, maar dis, jy skarrel aan, jy sê jy so klomp geeks, maar jy skarrel nog steeds vir data. Ek het julle gekiel, ek was 2 keer op Kabas. Daar's 'n rede hoekom rappers teruggevra word na 'n show toe, my bro. Dink bietjie daaraan, vir al die nuwe MC's, of vir die MC's wat nou nog hulle way kyk in die lewe.
Kyk Joey my bro, sprei Mike 4, waar my ma se kinders, julle weet wie dit is. Moet ek het sê? Duime my ma se kinders.